Ebi byabaho mu ntebekanisa ya Bishop Annual Appeal Fund erikubaho buri mwaka kandi entebekanisa ya Bishop wa Kabale Kalisto Rubaramira okutahwa entunguko mu kyanga ekyo. Minister w'ihanga habwe by'esente Henry Araganyira Musasizi niwe yabari omujenyi mukuru aha mukoro ogwo. Musasizi nagira ngu government eyinentebekanisa ezetireho okuhwera abantu bona kutunga obwejeso barikwenda ogu nayoreka ngu tihiine ekyokwekwasa abantu baba nibenda kushomesa abaana. Tuhakire UPE Universal Primary Education aharwego kuri mu gahihi wenda muhambo kuri mishomero ya primary ya government kuri kongora twinemu mishomero ya Syria ya government nayo kakakire nabo turi mu muhanda. Bishop w'itware rya Kabale Kalisto Rubaramira yayoreka ngu hine entebekanisa y'ibine okureba ngu university eji yahwera abatura bona. Entebekanisa y'okukora university neija kugumizamo mu districts zone za Kigezi kandi mu kwezi kwa 11 nubwo harabeho omukoro gwo kwendereho reji. Amakuru agagasha kwa Job namanya Apodi.